Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya People United Front hapok ke jinglam jong Presiden ke Jaiñtia ukursan bela haga khalndo terik uni ubnai kala Kyntu Deputy Commissioner ke Jaiñtia ban panjing syai habai dai bikilat Jingïarap nak mentaki tu basa kuarantin. Ke Mpuf kreatu bahadin bakliyo jing ujor badan kikat tu kat ninggut ki basa penkerpang iladi lani ka kuarantin ha Jaiñtia Hills District kidan kam ke Jingïarap nak sarkar berkumta kilalai bani Kyntu UDC banyak keren halor ke ni benta banyak kali yang UDC ulai itu sarkar kam shimla Jingïarap shu shabaro kitu ki basa kuarantin hapa ke jela kasang kala Kyntu UDC bon berthaya baro ki darbar senang bakin perking ya ke jigerung jingmi jaki bar jela kenang banlat ya ke jingpur stad jauh ni kenyang jingpang hapa ke distrik. Kita kasih ikut ke Meghalaya People United Front Mpuf Jaiñtia angkat ke 20 unit pada Samsunung unit Iwan Pandisya Indonesia kamtam ikini besar Covid ko basa quarantine naliang kabam sarkar ka ain ma yarap kamtam naliang misi la pensayangin keseng ba naliang sarkar kamdon kung kata Jingïarap naliang ka kamtam kabam gedi ngi Kyntu UDC ba umat lem kalat nanti ba kuno ban atorong lem kamtam ini besar quarantine ki bam so trelikta ya kaponyo ba arbat ni ajing yang UDC ba strict kamtam ini kar di wan na bar ban ni tre kamtam ki company ba pero bahap ako ng Jaiñtia Hills ba unte lakam kamtam ban syara bandung ban mi swai ki kat bedang don kan jingpang salam adu kat le bedang jang jelei ba te so ko we pat kamtam ita ni ajing UDC kamtam ini darbar sunung ba bahap ajar ke sunung bakin pek perman ba kamtam ya karung kami ikhar bawan nakawe ke sunung district bakin te lakam kamtam bonum ailat kamtam jingpang ba kanang sarcho kenyi na liang kaseng ni budin jo banin sekemat kamtam ya kayo bahar ngilit jurip ngi nang sekemat banin pej kumno gi put em kamtam kita karol ka an sarkar balak tak dan sarkar lekim le ngin petip coba halor bakin le